Inggih suksema aturang titiang majeng ring pengenter acara antuk galah sani kepaice ring padewekan titiang. Sedurung titiang meningayang atur, pindah rien titiang aturang sembah pengastong karen. Om Swastiastu. Sane wangyang titiang, Ibu Kepala SMA Negeri 1 Singaraja. Sane kusumayang titiang, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Singaraja, Bapak lan Ibu Guru Sane Baktinen Titiang, miwah para sisya sarang sami Sane Tresna Sihin Titiang. Angayu bagia pisan aturang titiang majengreng ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Duaning asong kertawar nugraha ide titiang Presida iriki jagi ngaturang sembrama wacana miwa semeton sarang sami Presida mepupul iriki ring SMA Negeri 1 Singaraja nyarengin induk acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia sane kaping 7 dasa pitu. Acara peringatan kemerdekaan puniki medue kesukseman sane becek pisan. Inggih punika manut ring acara kemerdekaan puniki iraga sareng sami Presida Pacang Uning tur eling ring jasa para pahlawani. Yening sampun stata eling, iraga jakti stata eling ring sodarma iraga miara penegara Indonesia sane sampun merdeka puniki. Idedane sareng sami sane kusumayang titiang, iraga patut nyani stata miara panegara Indonesia puniki antuk ngemargiang wuwangunan. Wuwangunan punika minekadi wuwangunan fisik lan mental spiritual mangdeside rares meparilaksana sane becek manut ring perundang-undangan Republik Indonesia puniki. Yening sampun iraga sareng sami Presida ngumargiang wuwangunan punika pasti ke penegara Indonesia puniki stata landoh miwah sami kerta raharja. Antuk punika Ngireng sareng sami miara wangsa Indonesia puniki mangda Presida ngemangguhang wangsa sane becek lan sayan rahaja. Ididane sareng sami sane wangyang titiang, wantah asa punika mengueng atur panyembrang titiang. Titiang aturang suksmaning manah antuk uratian ididane sareng sami. Talar nenten lali titiang nunas gengrena pengampura antuk kekirangan nyani. Maka usananing atur puputang titiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.